Anya laki din! Adto yung tigat-gatangam, Tata Benito. Nagyaman na Brenda ah. Ay, Apay, Tata Benito. Kit-kita ang matlatan tiladawan iti adigi ti tersenak. ay, malas. Malas day taaladawan, Brenda. Anya, kasano kumaan nagbalin amalas day taaladawan dagiti kabalyo, Tata Benito? Saan ka day? Adagiti kabalyaw, kunalaing atumaray. Wan, Tata Benito. Ay, kaya't asawen day ta, tumaray ti swerte. Anya, Iso amalas ti display tiladawan dagiti kabalyaw, tatumaray ti swerte. Nang runa ta, dapat tirsinam. Nagbayag kalakid din anapan gimatang iti sibuyas, Benito. Kasanaw, jak pa ilang makamove on, wiki bakit. Apay aya, Benito. Nagngina ti sibuyas. May sa apirasto, city. Una yan, nagngina. Nangina nga rod ita ti sibuyas, dada ni talugas o tibayan ti may sa kilaw. Saan talangan nga agrikado iti sibuyas na nagngina. Anya nga rodan ti pagrikado ta, no di mon kayat ti sibuyas. Jak imbaga, jak kayat ti agrikado iti sibuyas. Tikunak, saan tapay lang agrikado iti sibuyas ta nagngina? Ingkala dumawatan ka dagiti kaaruba. Anya lakid din ni Benito. Igaraw mo manan ti jak kayat nga ugalim. Ay, mabainak lakid din ang mapanagdawat ka dagiti kakaaruba. Nagadugayam ti taraken mo amanok pare sutilaw. Wen, pare Benito. Malas. Anya ti malas, pare Benito. Malas ti manok at raknaid. Kasano kumaamalas at araknan dagiti manok, pare Benito. Saan ka di dagiti manok tumayab? Wen, tumayab damot sagpaminsan no adda mga abog kadakwada. Kaya ta sa unday ta, maitayab ti swerte. Anya, Itayab na ti swerte pare. Iso amalas dagtaraken iti manok. ay imposible pare Benito. Ay posible pare sutilaw. Jak to upay kaya dagtaraken iti manok tamok amalas. Itayab ti manok ti swerte. Anya, Mabalin mo lang ta sumaganday ta amalas. anya nga iti pangsumang ko, pare Benito. Mangipadawat ka tapno makontra ti malas paray. Anya, Ipadawat mo kanyak day tamay sa tapno agbalin a positibo ti amin. Ket mapukaw ti malas. sige, mangtiliwak iti maysa, at ipadawat ko kan ka. Why dam, ay nagimas ti sabaw tinitib a manok. Tinula ko naman, Bikay. Nangalaam iti manok a pinartem, Benito. Impadawat ni pare sutilaw. Ipapadawat ayamot ti manok. Kano nagngina? Impadawat na nga raod. Di kan sumanaw dita. Mangan kakidin. Sambutem ti agigop iti sabaw ta napudot pay. Nay, nakapasyar kayo mat diti balay, tatang. Wain, Bartolome nakaw. Masyarak mat ataw ang mararamidag iti balay me kaninanang yaw. Ay, nasayaat mat tatang. Mabitlaan tayo nagmangisagana iti merienda. Mabit lang. Hapay ka day, tatang. Malas. Malas day ta. Ha? Anya ti malas, tatang? Day taladawan ti talo a pusa Indisplay day ni bakit kaw, tatang. Kasanuan nagbalin amalas day taladawan dagiti pusa? Saan ka di adagiti pusa ka nalayang ako maramot? Uwain, tatang. Kaya tasawan day ta. Kanayon kayo nga agapa ka ni bakit mau. Kaya mga nukaramutan na ka. Anya? Madadal ti limbong ti panunot yaw. No diyo ikatenday taladawan dagiti talo a pusa. Ay, ibagag to day takin ni bakit kaw, tatang. Kumusta kay ni Bartolome nga anak ta, Benito? Imbaglaki din tapi masyarak iti balayda. Apay aya. Naikat ti malas iti balayda iti napanak. Anya, pimasyar ka laang na ikatan ti malas iti balayda. Wan bikay. Impaikat ko tiladawan dagiti talo a pusa iti balayda. Mangitonda da jay ti malas. Ladawan lang dagiti pusa, malasan. Talaga malas. Amin ang makita kak pagmalasan. Impaikat kaun. Nangag mo diyo unit tiwak, Bikay. Wan, Benito, apay aya. Ay, dakas ti pasimudak ti panaguni tiwak. Anya kumangay ti dakas na. Denggem ngamin anay mbag ti uni tiwak
O, dayjay. Naglawag imba ka tiwak. Wak! Kukwak! Kukwak! Kas lakas dya ti bagbagana. Anya lakit din aya binitaw. Inik ka manan iti sabali aka ipapanan ti panaguni ti wak. Ay, makapakintag ti panaguni tiwak bakit? Kukwak ti biyag mo. Dayta ti kayat asawan ti bagbaga tiwak. Anya ay maturo ka kit din. Sabali manan day ta ibagbagaam. Ay, adalaki di matay akaruba bakit? Ay tila sasyawom. Awan ti matay akaruba. No sana kaaruba ti matay. Ang mga no iti sabali a lugar. Anya? Ay, talaga nakabutbuting ti panaguni tiwak. Sino tinatay ngay bagbagan pare sa tilaw? Mingay kakabalintina tagadaya. Ay, kuna akong kahit. Anya tinakunan pari binitaw. Daya nang ko nga uni tiwak edi rabi. Kuna kun ket nga damanen alaan abiyag day jay awak. Patpat simet dayta. Inuugma dayta apamate. Ay, saan nga inuugma pamati pare? Kita tinapasama kanina na Valentina. Natay. Kastoy nga minti ko na jiwak anang ko iti rabi ay paray. Wak! 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 Kukwak! Kukwak! Kunana! Anya? Nagadugayam ti tao dito'y lamayan pari binitaw. Wen garot pare sutilaw. Adugayam ti kakabagyan ni Nana Valentina. Ay sos. Apay pare. Dagiti imbay nakilamay paray. Apay dagiti nakilamay. Pagmalasan tin suot na ba daw? Dakis dagi suot itinalabaga aba daw no makilamay ka. Anya? Kasano kumangay pagmalasan ti kolor tinalabaga abadaw? Marigatan ngagtalyasat ije langit ti kararwa tinatay paray. Anya? Tinalabaga aba daw. Simbolo ti apoy. Ang mga no ije impyernaw ti pagturungan ti kararwa ni Nana Valentina. Anya? Ay sos, agdungdung awdan paray. Sa pa batog na mati ulo na iti sarming tilungaw. Dakas dayta. Ha? Namasambat mo ni tatang ko ijay langit. Pakikumkumustam ka di, Nana Valentina. Idanon mo kan kwa na nagsingsingput kami nga kakabsat. Kan nagbibingayan mi, di dagang impatawid na. Pakibagamutan ka ni tatang, asing singiran da kami, dagiti nakaututangan na. Ado, pa'y tinapanawan ni tatang nga utang na. Ay, natutinanan itilwa dayta sarming tilungon, balasang kao. Dakas dayta. Ada sumaruno amatay no matedtedan itilwa tilungon. Punasag tilwak, tata. Ay saadan. Adang adda matay no punasem tilwam iti sarmeng. Kasanang punas ka iti biyag ti kayat nasawan. Anya? Ay, sumangam langin tapno mapunas ti malas. Kasanong iti panang sumang ko, tata? Mangirwar ka iti sagaribaw. Kat ipabulsam iti sabali ataw tapno mapagkati malas. Anya? No di mo aramidin dayta mga nusikat ti sumaruno amatay. Ay, tiyak kaya ti matay, tata. Iso ang mangirwar kan iti sangaribaw. Kat ipabulsam kanyak. Malala. Anya? Babanday ta nga ramidam. Kasla impabulsamon ti malas iti sabali ataw. Ay, hindi si kanti agbalas, tata. Moren balasa kaw. Ayos la kanyak. Tinapatag. Saan asikat ti agmalas. Isungay pabulsamon kanyak ti sangaribo apisaos. Wan, tata. Binitaw, nangalaam iti gatang mo iti naimas sa sidaan. Di kagdanag di tabakit. Mangan kakiday tani, mabaawan ti sabaw ti bulalaw. Nanginapay mo ti karni ti baka. Nagadu pa'y lasaw. Mangan kan kunak. Malas day tangan aramidam. Kasano kumaanagbalin amalas dagiti ibagbagak? Malas no mabisinan ka. Anya? San ki din ang malas ti mabisinan? Ay, umay kanta saklutan ka bayat ti pandangan mau. Ay, salbag ka. Apay, asaklutin nak nga ay. Apay, ubing abasait. Mabalin na tamad. Subuan ka pa yan o kaya mau. Ay, magtit kalaklakayan.
Tumatangak man iti sibuyas, Brenda. Manuti may sa pirasaw. Sa nga pulo, Tata Benito. Anya! Sa nga pulo a pesos, tinagbasit a bukal. Kasla kadakilang tilo dit ti kaldeng. Nangina ngamin at talaga ti sibuyas ita, Tata Benito. Hindi na minsan naging matangak iti sibuyas. Si Titi Maysa. Ita sa nga pulaon. Awan maaramidan, Tata Benito. Ay, nagngina aminin ang ha! Oh, apay akit kita tibadok, Tata. Hay, maday. Malas na ita abado, Brenda. Dakas ti agisuot iti black and white abadaw. Kasano ko maamalas ti kolor ng isit ken kolor puraw abado, Tata? Kaslad na pampanasam no kasta. Adda matay akabagyam. Anya? Ay, sumangam itatana sa papay. Anya nga iti pang sumang ko, Tata Benito. Pabulsaan nak iti sa nga pulo piraso a sibuyas tapno mapukaw ti malas. Anya? Ha? Nagadumatan a sibuyas ti ipabulsak ken ka, Tata Benito? Wen sa nga pulo met amalas ti maipabulsa kanyak. Anya? Siyak ti mangibakla iti malas. Iso pabulsaan na kon iti sa nga pulo sibuyas. Magpili ka. Sikat ti kumpatan ti balas, wano siya? Sika, Tata Benito. Nakartingam nga raw ti mangipabulsa kanyak iti malas. Ay, sibuyas! Nay nagadumot ti ginatgatang mo a sibuyas, Benito. Sapay naggina. Saan ko ginatang nagita sibuyas bakit? Anya nga rod? Impabulsa kanya ni Brenda. Anya? Imbagak lang agmalas ngam nagbutang matay. Isu nga impabulsanan kanyak ti nga pulo a sibuyas tapno masumang ti malas. Anya lakit din, Benito. Igaraw mo manen ti jak kayat nga ugalay. Agluto ka ki din. Tani, mabisina ko. Nagimas at talaga ti mangan. Nang runa no na imos ti masidam. Inayadam mo't ati mangad. Kas ka lang may ibusan iti sidaan. Sapay nagdadakkel ti tulang day takarni ti baboy. Magustuak nga ro ti sidaan. Ay kukod ti baboy ko naman. Nagimas. Ay sus, ay, anya ti mapaspasamakan ka. Nakatilmunak iti tulang. Marigata na kaumangas. Malas mo, Benito. Tulungan nak. Marigata na kung nga umangas. Naisilsil nito lang. Iti ka na mo kumkaway. Ay, gunggo na ma. Agnakam kaitan. Ti ammo nga ta, kat jak ammo ti aramidam, akos kusitam dagiti tattao. Ibagbagam nga agmalas da. Anya? Ita, sikan ti agmalas. Leksyon kan kadaitan, Benito. Ay, nagbalatot kan katimaday nga aramidam. Talaga niya kung makaangas kay tulungan na. Ay, di nakarabasan, Benito. Ay, nay, malabusan na kaon. Ala, pabagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag na intay pinauluan. Superstitious belief. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, Litaw. May kapitong tatang. Manumot na babae tinang paay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasayo tayo, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Well, mariknak nga isunti babae ka paragpagkaw. Aya? Tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isunti asawag. Ay, kasta manin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak iji balay da. Tagdato nak manan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mat iti pangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kininanang ko. Mabisinak at talagan. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa amaamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, Lito.
Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kiniri na lain. Mabalimat niyag daton kay tirabi ay. Saan mo't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Rimalain. Iso lang ti babae nga ayatak. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak no saan nga iso ti maasawak paray. Mapugsat ti anges ka. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kitay. Papananta. Punasam day ta sakit tinagamaw. Kasano apunasain? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta si Mang Pait. Adda ka dito'y balay Aya. Ako nakno, da ko ni di langit. Anya langit nga, bagbagam matlitaw. Ako nakno nataya ko na naglemes. Iti arak. Adabay mo, kaya mangas ka. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayain, hagsangit ka matain. Anyat na pasama kaya anak ka. Pinahay nagmirimalin tatang. Aya. Apayakas ta lang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Remalin ko na. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak ka. Kastamot lang tinaraaramid mo day. Nagsangsangit ka. Tatang. Kunak man no sigurado ni Remalin nga asawaam. Saan mo't gayam? Anyamat ti kastoy na biyag. Makasasawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo na jay. Bun ngagpaiso niya. Saan nga iti pananguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa'y. Isulaing ang tarma umlitaw. Agbagay kayo kini Perlita. Aramak man ngagpaiso ni Perlita. Makaamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Ang mga no iso at talaga ti kagasat mau. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday tangaramidam litaw. Ang mga numasakitan ka katagsangit ka manayin. Kanya laki din ni tatang. Saan to na mapasamak dahi ta? Aus. Well, siguradong dahi to yung aramida. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. Naay. Marikrik naktatang. Dandani akong mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasarkaw. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam lito. Dandani amin en ababae dito'y lugar tayo, kat nagdatuna mon. Kinapudno na. Si kagayam ti ipit-pitik ti pusok. Si katilubong ka. Anya? Apay nga katawa ka, Perlita. Di nakpandrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam ka dagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom day ta? Imbaga dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo. Anya? Ay na, iso nga amo kung dagita dialog mo nga agdaton. Angam sa balit ti marikrik nakparakan ka, Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdatonakan ka. Panunutag pala day tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang ko nagi ka sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa iti paltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo ngamin iti pan naturog na. Anya, inkasaan na ka iti paltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamaka iso api manawak adago sa ijibalay ta. Ay, ang mga nawan mo ti sa bali akay papananti panangikasan iti paltog Nagbuteng kamot adagusan. Nariga tayo. Pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumanain tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak litaw. Sa bagay. Ipalapal kulat ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidam. Masyanak launayin kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen nga Rod Victor. Talaga makasasawa ka.
Nagrigat ang teptepal. Ay, un kayam. At damanin aramidin ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Ada madlaw kaw. Anya day ta madmadlaw yo, tatang? Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Oy, di mo na kasarsarita day jaya tao, gaputa irresponsable day jay. Ay, nasingpad ni Victor, tatang. Anya na singpet, ket no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor, day talamang mangan ti amuna nga ramidain. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan eh. Dandanay napaayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga ron ti dandanay, litaw. Dandan eh mapasungbat ko. Asawag to ni Perlita, tatang. Ibagbagana nga ay ayaten na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kaya't buka dimat nilitaw? Jak namin kaya tikas kan kuana. Anya? Nay, apay nga ay? Nagangot mo ti sang aun. Anya? Apay anak ulimag ka, Victor. Kasla na pagparparikutan. Masya na kun ken kalitaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay jibalay da. Basta saan ka na mapanay balay da. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manan ken kuana. Kaasi ka laeng litaw. Anya? Agawid kan dito. Apay apagawidan na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matla ti selserbi ti bagam kanya. Anyat kahit mo sawan, Perlita. Saan ko maamasaer ti riknam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanya. Agsaysayang ka lang iti oras kanya. Anya? Tatang, napaayak manan. Diyak kaya't tagbaak. Unayin day ta, mapaspasamak ken ka anak ka. Awan matan ti mangayat ken ka. Huwag nga ron, tatang. Makasasawa ka talagan. Nagrigat tagtapal. Di ka di mapukawan iti namnama anak ka. Awanan tinamnama, tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manin iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka mo itlitaw. Napaay ka marain. Ay, manayin. Awan sir-sirbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka di mapukawan ni tinamnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax. Addan to. Diyak kaya timabakan. Diyak kaya talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw. Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wine, apay ni Nana Saripda. Wine, isolagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan. Mga asawa ka ni Tibakal. Day talagan ti remedyo. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ha? Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat. Kabailak pa'y lito. Oray mano around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na lito. Kabailak pa'y ti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, Sumbatak adagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, nanasarip da. Sarip da ko namlatan kanyak lito. Tutal, asawaan nakmeten.
Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak sa ribda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Saribda. Makasasawa ka talagan. Hangam, bakit mati asawaam? Uray na. Tinapatag sa anak ka mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin manukang. Ha, ay kwa. Kabaalam pa nga ta sa ribda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya, Uwan tatang, napigsapay ni Saribda. Isunti asawa. I love you, Saribda. I love you, Matlito. ha? Nagkiss damot nga agpaisong. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Nakagrocery akon, miling, bakit? Neng, nagadumat ti ginatgatang Mount Fernan, inggatang mun samot amin ng tisweldaw. Nanyalakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay, May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan nga agparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutuem, wano pangalami ti Ricardo. sa bagay. Ay, lutuem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina kaon. Agguruunan ti unag ti tiyan kao, miling. Ay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mat nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. De. Ay, madama kayo matgayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawen, di ka pa'y nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa'y nga raod bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrika daw. Diyak pa yun, maanusan tibisin kaw. Kasla, naimas da ita, sidsidayin nyo Ay, kat dito'y kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga raod, miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Eh, si kamat gayam kasinsin Norma. Wan kasinsin miling, ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasinsin. Ada sinyaw? Ay, kat ada Apay ti asin. Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pala nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Tainak mangala iti asin iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin miling. Adda pa'y matlagayam na bati asidaan nyo dito lamisaan kasinsin miling? Wen kasinsin Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hatdog ken itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin miling. Mabisina kun kaut. Ikatuan kasinsin Norma. Kanum nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anyamot taon apanagbiag ti kastaw. Ni, apa yun ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw. Awan pa'y amin ije balay may. Awan bagas, awan sidaan. Ultimo pagrikadaw, awan. Anya, awan lang arudan ti bagas ken sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas, milaing. Awan talaga ti maisaang kaw. Ay, katuan aikit. No adda sidaan yaw. Padawatan naklatan. Manumot lati kanagngay kaanakan. Unikit, adda pa'y mat nabati asidaan may ije balay. Ay, agyaman na kaanakan milaing. Hay, asawa laangan ti kurang. Ay, sus, daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa.
Ne, si Kagayam, tatang. Way, danakaw. Kuna nawawan tao dito balaya, ta nakaululi mo nga main. Adaak itay ijay kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mikin ni Fernan, tatang. Ay, apag isaw tiyo umay kaw. Umaya mamakipagan tanay. Awan niluto kiji balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmangan mat ni tatang dito'y balay, Miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ije balayda. Kastaya, bakit? Wan, Fernan. Sumarunutan tumatan amangan. Inuray ka pa'y ngamin sumangpal. Sige, bakit? Sumarunutan nga rudan amangan. Tane, mabisina kaon. Nagawid din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat si daan ta, Miling. Anyang awan kat... Ha? Ay sus! Awan mat nabatin asidaan ta. Inibus mat amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak, Miling. Datan tinaibusan iti si daan. Ay, nagrawat mat ni tatang. Tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan jay si daan. Anya lakit din ni tatang. Di man lang ang ibati iti si daan ta. Mala, mabit lang tagluto ak iti sabali si daan ta. Saanan? Maladaw akong agsubli iti trabaho kung agluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Sino day tamaladaga, Miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Un nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunaan asikatimang padede. Kapilitan ng alakay. Mala, inka gumatang iti mamador kan gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laang? Ibaon nakamapan gumatang iti gatas kan mamador? Ano sa mun alakay? Kaanakakmat day taon. Kaasimot nga agsangsangit. Wanan! Mapanakon! Nga uray nabambannog akon! Ala, di ka ka din agong ungut. Agan anos ka kaday lakay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, Miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadaal ka nung aming JTV da. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawon nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan, Fernan. Mabainak met amang papanaw kan kuana, takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ng ti anak ko, Kasinsin Miling. Nakaturog ijay si Ledmi. Takalkalpas na nagdede kasinsin. Kasta ka di, Kasinsin Miling? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho mo kasinsin? Negative, Kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho? Isaap parikot ko manan ti kanan mi. Anya? Pabuludan nakpa iti bagas kan pagrikado, Kasinsin Miling. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige kasinsin Norma. Mabiit lang ang tainak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot ng dagiti pagrikado. At sabon mo apaglaba, Milaing. Ay, ada ikit. Apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akong itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabaw. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabaw. Ay, mabit lang ang Milaing. Ay, buludak matan aji batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kao. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapagsakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga min amay dagiti timbak. Ne, adda kamit gayam dito'y balay tatang. Wen Miling, simbre kaklatan na tanakalo ka mitiri daw yaw. Napanamaya. Napan ko imbalaybay jeli na baak tatang. Imalatiw kayo mat. Umaya makipanganak kaw. Awan ka nag-iji balay may. Ha? Sinda kong di nabati asida inyo di kusina. Anya?
Nangan kayon, tatang. Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, ada pa'y gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdama iji balay. Anya? Nakaon. Tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, Miling? Kunak man no addan masangpatak amakan, Imay ni tatang. Katsinda naman ng amin asidaan ta ko ma. anya? Adda pa'y insupot na asidaan ta. Kaninanto ka no ije balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibus amin ni tatang ti sidaan. Ay, maulawak, Miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaang ginabati asidaan. Iso nga inibus namin. Anya lakit din di kastoy pa nagbiyagan. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anyat pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Nagkatangak man na ni ti abastuta, Miling. Apag iso lakay, maibusayin ti abastuta. Lutuan man kit di day talongganisa, tani, mabisina kaon. Mabiit lang nga raw, ta isaganak ti paglutwak. Bayaw Fernan, simre kaklatang ta nakalokat materi daw yaw. Apay ka di manong Jimmy? Ay, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay lang manong. Ay, ala, apura taglutaw tanay. Mabisina kaon. Agid daak biit iji sufayaw bayaw Fernan. Ringan daktulangan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni manong ko lakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga wadag ititimbakan ba't siya, Miling? Saan pa'y nga insubli ni ikit-itang? Anya? Akraman timbakan ba't siya? Buludan da pa yan? Datan ti mapukawan? Lakay. Anya nga iti usarak? Laba ko matipantalon ko. Ay na, bayam. Inakalaan ijay balay da ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan ba't siya? Awan. Maulawak ka talagan. Miling, apa yan? Nagaduda mat nandito yung nagtibalay. Adag sa sangit nga ubing, adag buybuya iti TV, adamang mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni tatang. Umay mat makimerienda ni ikit-itang. Imbati mat kanyak ni kasinsin Norma ti anak na. Ay, maumakon Miling. Agungat ka talagan. Anya? Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay aminan ti pangalalaan da iti kaninda. Lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada, Miling. Mapanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya? Ay, nauma ka talagaan, Miling. Ay na, di ka ang sangit Fernan. Ida kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito'y balay, may. Kitsa akong ti pumanaw. Ay, pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Sore bayaw. Di kan pumampanaw, pang-aasim. Sana ka naimot, nga maglablabas kayo matan. Dito yung aminan balay ti pangalan nyo iti kanan nyo. Sana ka baknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amuyo kumamot ti agbain. Diyak matpidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. Saan anasayat na itang ugali Ala, papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Agdadawat, akakabagyan. Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Anyalaki din. Gumatangak man iti bagas. Manuakilaw. May salaang 60. Nagngina mo time. Kag talaga mo't anangin ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangag numano ti kwartak. 20, 40.
60. Aday ta. Ato'y tibagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangina ti arak. Ada kwartak. Anjala kitain. Panagkunkun ng kanyak, awan ti kwartak. Kat naglaing kagayam ngagreklamaw. Na adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak. Awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na. Anya dayta nakabulsakan ka. Awan? Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay, paray. Martilyo ka, martilyo dita. Inta pa merienda. Sa anak ama nagmerienda, paray. Umay kakitain. Manulaang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makaamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpi iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kumaiti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din imbes 60, nagbalinan 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anyangay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa akilo laang. Ngam no arak anak angingina, 2 gatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba? Katno agalas sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray? Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka? Kaya't mo nga ipakitakan ka? Sige man. Ada amat katwalit ka. Makitam day ta? Nay, ada nakaipita sa ngaribo di tawalit mo Ilimlimeng ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda, Apolos. Ada magayam kwartam. Manumat ngay nga arak ti magatang na day taw. Nasaya at tanagawid kan. Balay, dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo? Kung nagnoy jay ka bakiran ti ayan ka. Anya ka bakiran? Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung tutunak at talaga andong. Ayan jay ginatang mo asidaan. Sidaan? Adayay baga magumatang kiti sidaan. Nabartag ka anagawid.
Awan man lat inyawid mo asidaan. Naginamad nga mente kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man la naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Oh, nangag mo. Mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidambay lang ay di bugong. Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katapno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi din. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisain. Wala, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wen, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti simento. Inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ado may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki tayo. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka payla dumawat kinitatang mo. Awan mo't ti itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod, nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adayam at kwartak. Kunakon kat. Anya nga awan? Awan nga road. Ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapula ang iti balon ko ije iskwilaan. Igatang kula ang iti bagas na iti kwartak ditoy. Anya laki din aya. Nay. 5 pisos. Anya nga iti magatang na daytoy tatang. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny? Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumati inayon ko. Nayunam kunak ni. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay iti balon ko. Agsakit mo't di tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga gang angaw. Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngam dayta salunat mo. Nay, unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Ay sos, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo dayta ni ti kanaw. Arak di ako nam ti agas na. Ha? Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo? Wan, isong arod ti kunak nga agas na. Arak, anya laki din. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Ni tatang yo. Anay, ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko ni ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubuat at pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na ospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras?
Apay, asino dyan lugan da iti tricycle? Ni pare andong nana. Napuruan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumati ko dayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngagmerienda. Kanagsidalaang iti saoy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na no gumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam no gumatang iti arak kay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya nga iti ko na ti Doktor Bagayt. Anya ko mga iti bagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan Bagayt. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati budno. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong. Tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin di tiyan ko nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak ka, ruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo nana. 50 lang. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanyak adinamag, Ay, damdamagak lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noanya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Day tadya bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay? Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape ken asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya dita nakabulsa dita pantalon mo? Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang! Duabuti ti arak! Gimatang kamanan iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man, talaga pagpungpungtutan na ka! Anya ti aramidam? Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Wala nang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nakalati walis. Nanang, at ti walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat day ta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang panguran ka no di ka pa'y balbaliw. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw,
Anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.